Malaysia. Oh ya, tak ni ya. Kacau. Wah, kacau. Pantau dulu, pantau ya. Alhamdulillah. Ikaw tu, Tak ulah cantik dah karena pergi ke high lockdown kan. betul. Menang berat turunnya kagak bantu ke mana? Ya. Pada orang akan berangkat deh. Ini dalam urang lah lebih kurang. Kan dari Malaysia langsung Batam. Batam. Dari Batam pada orang yang di karantina. Ya. Lehoro. Nyo pajan pesawat. Nyo po 12. Po 12 sayo. Man. Dua orang. Long lu sama kruku. Kurku abang? Lalu Simpang Mulia. Itu nak? Adalah kendala-kendala, jadi untuk mengambil semangat kembali maka kamu persejuk dengan semangat. Alhamdulillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Panglima. والمرسلين وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين آمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا Keluarga. balik lom lah. Arti pun memang kami masa kerja memang hanale primit tu kan. Memang tak tepi dah berarti dah. Ya, tepi ya. Memang usaha deh. Nak ada begitu. Nah usaha arti bermacam-macam nah yang kerja. Dan pergi warung buncit. Dari mungkin nak mudahan macam lah. Dah. سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم آمين يا رب العالمين. Selamat jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.